Beri sebutannya PUAPW. Ka mission seri jong diminta kastem. Ka jengja bapala haka jaka abos. Ka cudik kanang berkule bat keren sau teli kijak kitien rekam long kabasu tenat berkule kon. Tipin amsyam baka kule god watang hakawe na kini kijak kitien. Hakawe ka step kat ba kadang abos hakawe kanang kendong hari Georgia kalawan kuai kate kabadai ka Global Mission Pioneer kabamut bahkan bat kerpang ya kekam jong kabalang Seventh-day Adventist kum kabrio kabayasam ya gospel hapadang kijak pendrio lajong ha Georgia kat bagi ab ya kajuk ka bos ka cajik kelakeli lanu ka bos kanwan kate kaba itu ya unomnya kajubab kan sapoy hakikat tu kat ni minit ngelakun ya urai bar bat retu bau lajan poy kata ngelakun long yaki baginya keren parya pun ketien lakum tak kilatib bagi kisyong kisah kajuk kasyong bat kate ka itu ya kemi ya upara shendrang yaki hunrit shendrang bat kan thai jong ka chojek namar kalit ra bam yaki hakapol jingset slow COVID-19 te kilakla long perlok bat baru angun kilai kaliang lembar mobile kat ba isyong habos kita yau kibabut kia pak kubor kaliang lembah ki mobile jongki ban kilanet jengok kaliang kita ki sa hakasngi kha jong ka choje kate galapan kendit smubha ya ka da ka bapha ya ka jing bu melu ban renjop ki sentiu rong sang rong le ban rong stem ban kala khet na pala la jong ka choje kala komen chikat dei habak layo yaki hakadukan bakatre hadin kata baru angun kilalit jengok keliang haki ying sa jongki ban kacujit kalatip bakate kalong Seventh-day Adventist kam layo singok teng shapang Seventh-day Adventist te kalak kuatip shu shapang jongki kate ru kalatip ba kacujit kanang ya sau teli kijak kitien ban da kajing pamdan jengmut ban pulekon kaklam pule ai shu nadu bakla pendep pule high school katsan sedam shwa kate kala perkhat kumno nikai ya kacujik shapang ublei lada kam nujol ya kijingkran jonga berkae ke bang Bible ka ong ni batai Hendra kate kala kendit subha haba kala khot subha ya kacujik ban leji ya senglang bat ka shaying mene Seventh-day Adventist ka badan hanong ba tbilisi bat kacujik kala pediang subha ya kata kajingkhot nakaba ong kan penlut por bat kate baru sisngi hakata sini sebaton kacujik kelas tenat ya kata kajing ya seng baru sisngi hakajing ya seng tu khana haba paso dapat bena bagi tu di bakwa ba unduai kerpang na penta jongki kin subha wan chakman kacujik kelalong kebenengkong banya chakman hakano phai singipat ladon seminar ba na peniat dakat tu kat mi ki pastor halor umno ban ai Bible study uwen ki pastor ula phai kacujik ba ula keli para hatu phila sya pen baptis am kala juba haba pastor ula sedang ke seminar ula khot ya kacujik bakan syong hakarensan hakaba pastor ki syong kateru ka syong pencengan hajang jongka pastor open in nuksa kum do ban ai Bible study dak bapha ya ka chujik ban ple ya ka Bible bat ban lak ya ki khot ba upha ya ka ban wan udah batai ru kum nu ban le ya kata khanang bakan syang ki jubab ya kicing keli bau keli ya ka halinti kat ba kilit phai shayem kate kala subha ya ka we ka Bible ha ka chujik bat chujik kala kerpat ya kate ban ai Bible study ya ka Menta kate bat kacujik kia pulih Bible bat leji senglang man la kasing sabaton ba penlong ya kacujik bandang saya kawe kajak kitien kaktin hom jukut jong ka beneng ka balong ka jing ie kate dia ro ya ublei ya kajing kendo mampai perkhat jong ka bat kacujik ha ka ba kajaka abos mereka musyam lalong kajing kendo mampai perkhat ka lalong kajing le phela bakrau jong ublei kacujik pat ko ong ba kampat sutenat dan pulih kot lanyo ya ka Bible ngam sutenat pulih kot ndrenga ie bat pulih ka Bible ditangkat ni jeng pulih misya sa jeng